بقول لك ايه بقى، وربنا انتوا باردين انتوا. لا والله انتوا باردين انتوا. شكلها كده اصلا المدرسه دي بعيد وانا اصلا هروح. يا عم خد بعد كل ده يا عم. والله العظيم حرام عليك يا زلمه. هتدخلوا ولا ادخل؟ لا والله لو اوريكم. يا عم اسكت ده والله لو كلام. يلا يلا مش همشي معاكم تاني. وربنا انا ما همشي معاكم تاني. وربنا ما همشي معاكم تاني. ليه يا عم عشان انت وهو الصبح قعدت ترنوا الجرس ترنوا الجرس ترنوا الجرس وابويا كان هينفخني. انتوا اصلا بتعملوا معايا حاجات بتركبوا. هو انت منهم؟ ايوه انا انا بخاف من ابوك. وربنا لو اوريكم ماشي. وربنا يا عم